लाइमोनफोरजों सावरायलायनाय बे हाबाफारिखौ दैदेननाय बिजनी डिस्ट्रिक्ट यूथ सेलनि आफादगिरि मेलाव आलासि महरै बाहागो लाफैनाय बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म आरो धनन्जय बसुमतारी सेन्ट्रेल UPPL नि फार्मार सेलनि लेङाइ आफादगिरि सन्तोष कुमार काकलारी सार गासैबो पेरेन्ट बडी यूथ बडी आरो वमेन सेल SC सेल OBC सेल माइनरिटी सेल फार्मार सेलनि दैदेनगिरि मावथि लोगोफोर मोन 9टा प्राइमारिनि यूथ लाइमोन नोंथांमोन प्रेसिडेंट सेक्रेटारि नोंथांमोन साफ्रोमबो UPPL नि मावथि आरो दैदेनगिरि नोंथांमोन मैं बेसिके बर' भाषा दिखम আজি मेनलि आमी যুৱসকলৰ লগত কথা পাতিম বাকি আমাৰ মহিলা বা পেৰেন্ট বডি আমি ডেইলি লগ পাই থাকো বিশেষকৈ আমি যুৱসকলৰ লগত কথা পাতিম 7টা বাজিবলৈ 2 মিনিট বাকি আছে আমাৰ সেন্ট্ৰেলৰ জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰি ৰাজু নাৰ্জাৰী আহি আছে यूथ सेलर उपसभापति इराग्दाव ब्रह्म आহি আছে কেইজনমান सेंट्रल लिडार आহি আছে এতিয়া 7টা বাজি গল প্ৰায় চেয়াৰ বহিছিল 250-300 মান এতিয়া 40 হৈ গল কনিষ্কক মই গালি দিছিল এতিয়া সামথিং মই স্যাটিসফাইড হৈ গল আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে আছে আজি সন্ধিয়া मैं धरि लैसो मैं भाबी लैसो जे आपनालोके अनागत दिनत UPPL राजनीतिक दल स्टल करार कारणे आज उपस्थित होइसे এই কথা যদি হয় অন্তৰত পৰা UPPL ৰ কাৰণে আপোনালোকে ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি দিব লাগিব বিৰাট হুৰু হৈছে হাত চাপৰি দিয়াটো এই পালে বাজা নাই এই পালে বাজারে আর একবার বাজক UPPL ৰ কাৰণে আৰু একবার এতিয়া আমি বড় ভাষাত কম 1993 आव BSc চুক্তি जादों खालामग्राया सानसुमामोन 2003 आव BTC চুক্তি जादों BTC চুক্ति खालामग्राया BLT हाग्रामाया सहि होदों एबसुआबो दंफायो 2020 सनाव 2022 सनाव BTR चुक्ति जादों NDB नि गुबुन गुबुन ग्रुप एबसु सहि होनानै BTR चुक्ति जादों BSc चुक्तिया थांबाय BTC चुक्ति थांबाय दा BTR चुक्ति जों बेवहाय गासै जिरायनायफ्रा आलासि आरो जों मावथिफ्रा BTR चुक्ति खालामग्रा बे BTR चुक्तिखौ जों खालामग्राब्ला BTR चुक्तिनि उनाव UPPL दा BTR खौ सालायगासिनो दं होनब्ला जोंखौ बुंदों थार्ड जेनेरेशन थामथि जोलै हान्जा BSc खालामग्रा फार्स्ट BTC खालामग्रा सेकेंड BTR खालामग्रा थार्ड जों थामथि जोलै हान्जा जों थामथि जोलै हान्जाया BTR चुक्ति खालामदोंब्ला बे BTR को दाव दाव अननानै जोथोन लानानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जौगानायनिफ्राय जौगानायसिम लांनांगौआ जोंनि बिबान नंगौना नङा जोंनि बिबान नंगौना नङा जोंनि बिबान बेनिखायनो बे सरकारखौ बे BTR खौ मोजाङै लांनांगौआ जोंनि आखायाव जों बयनोबो बेहाय जिरायनाय सेंग्राफोरनि आखायाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा राजनीतिक भाषा बुंदोंमोन बबे प्रमोद बर'नि चुक्तियाव बबे BTR चुक्तियाव सीमा बारायनायनि बाथ्रा दङ चुक्तिनि एनेक्सारावनो गैया होननानै सानसुमा मोनना बुंदोंमोन दा फंबायफोर लखिमपुर जिल्लानि सिमलागुरिसिम BTR नि चुक्तिखौ बारायनाय जाबाय होनबा
दिनैनि थांखि सुक्ति खालामग्रा दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा सिमाखौ लांनो हाबाय DSC आवबो गैयामोन BTC आवबो गैयामोन खोलानि बर'फ्रा काउन्सिल गैफेरामोन BTR सुक्तिनि गेजेरजों खोलानि बर'फ्रा काउन्सिल मोनबाय गोदो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्ममोनानो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बिबोदोंमोन मोनाखै BTC आव स्टेट इउनिभार्सिटि मोनदों दानि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया किन्तु BTR सुक्ति बायदियै बर्मायाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि गायसननाय जागोन दा बेफोर हाबाफारिफ्रा सोलिगासिनो दं जों मोनसेनि उनाव मोनसे जौगानायनि खामानि मावगासिनो दं आर्ट कलेज क'क्राझारनि प्रभिन्सियेलाइज जायाखैमोन भेन्सार प्रभिन्सियेलाइज जाबाय आसामनि सेकेन्ड अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बर' रावा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ स्टुडेन्ट डे फालिनाय जाबाय फालिनायजों लोगोसे दाख्लै मा पेकेज फोसावदों हस्टेलाव थाग्राफोरहा फ्रि कलेजाव थांनायनि बास भारा फ्रि बायदि बायदि फोसावदों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जोनोम सानखालि स्टुडेन्ट डे खालि बेफोर गासैखौबो मोनजोबनाय जाबाय NDBनि मावथि दैदेनगिरिफ्रा केस जोबनांगौ थांना थानायनि राहा मोनफिननांगौ बेफोर दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दङ आराय बोसोरनि सरकाराव दिनै मा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 होननानै मोनसे मिशन बानायदों 50 जन छात्रफोरखौ UPSC कचिं लानो दिल्लीयाव फाथायहरदों बिसोरनो दाखालै APSC आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशननि आनजाद लिरनानै 27 जन प्रिलिमिनारियाव पास जाबाय आरो JEE जॉइंट एन्ट्रेन्स एग्जामनि कचिं क'क्राझाराव होदों बिसोरनो दाखालै परीक्षा होनानै फाइनालाव 28 जन पास जाबाय बेफोर मोजां ना गाज्रि फंबायफोर बेफोर मोजां ना गाज्रि नांगौना नाङा आंनि बिनानावा आंनि फंबाया आंनि आयंनि फिसालाया आंनि आदैनि फिसालाया अफिसार जानोसै डक्टर फरायनो थांसै इन्जिनियार फरायनो थांसै बेयो मोजां ना गाज्रि दिनैनि सरकारा बेफोरखौ मावगासिनो दं माब्ला भारत सरकारखौ आसाम सरकारखौ नर्थ इस्टनि बबेबा स्टेटआव हा पाट्टा राननायनि मेला खुंफेरनाय सोर सरकाराव खोनाफेरामोन बहा खोनाफेरामोन हा पाट्टा राननायनि मेला भारतर अखমৰ उत्तर पूर्वाঞ্চলত কতবা স্টেটত মাটি পাট্টা দিয়া মেলা কৰা কোনি কেতিয়াবা শুনিছিল নে IAS IPS অফিসার বনোৱাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী দিল্লীত কোচিং লোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা ফটোৱা সরকার আমি কোনিবলৈ পাইছিল নে নাই শুনা নলেজ ফেস্টিভেল কৰা কতবা স্টেটত কতবা আমি শুনিবলৈ পাইছিল নে নাই শুনা এই সরকার কৰি আছে এইবিলাক কাম গল ইন্ডিভিজুৱেল মই লেন্ড এডভাইজারি বোর্ডত মেম্বার মই ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আমার সন্তোষ কুমার কাকলারি স্যার চেয়ারম্যান লেন্ড এডভাইজারি বোর্ডত আজিলৈ 2.5 বছর সরকারের পিছত 4 মান লেন্ড এডভাইজারি বোর্ডত মিটিং বহা হল বিজনি ডিস্ট্রিক্টর বিজনি সাব ডিভিজনৰ আমি বহুত মসজিদত গির্জাত বাথৌ মন্দির ব্ৰহ্ম মন্দির স্কুল কতবা সোসাইটিত নামত মাটি আমি এলটমেন্ট দিয়া হল ফার্স্ট পয়সা আমি লোৱা নাই আজিলৈ আৰু যদি প্ৰমাণ দেখুৱাব পাৰে আহক কাম আমি বিনা পইচা মাটি এলটমেন্ট দি আছো মই উদাহৰণ দিম বৰলাউগাঁৱত বেছৰগাঁও প্ৰায় 150টা মান পৰিয়াল ফেমিলি থকা গাঁও বিৰাট ডাঙৰ গ্ৰেজিং ফিল্ড যি ফিল্ডত MGM ৰেগাত পুখুৰী আছে প্লেন্টেশন আছে অঙ্গনবাড়ি সেন্টার আছে গণেশ মন্দির আছে বাথৌ মন্দির আছে খেৰাইশালী আছে আৰু ক্লাব আছে এই মাটিটো আমি এলটমেন্ট কৰি দিয়া হল